Hello guys, nage ko soza rizere komeze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku modoka z'amashanyarazi. Hari imodoka zo kugenda ziza mu Rwanda, ndashaka ko uyu munsi tuganira ku marogo by'uzi ko abantu imodoka y'amashanyarazi imodoka ibona ku muntu. Reka duhere kuri iyi ngiyi, iyi muri mbona ni Honda, iyi yitwa Honda ENS1. Iyi ni imodoka yakozwe 2021 hano Dubai Port turi muri 2020. Reka mbere kindi hano dufite leta ukibona iyi logo itwereka iyi modoka ni neta, nta kindi kintu ugendeyeho. Iyi logo ikwereka ko iyi modoka ari ya neta. Iyi ni neta y'Upro ni ya 2022 hano Dubai Port turi muri 2020. Reka mbere kindi hano hirya tugeze kuri logo ya Tramshi. Iyi modoka ukibona gutya, iyi ni Tramshi. Iyi Tramshi, ubwo reka dukomeze kugira ngo tugende tureba amarogo menshi y'amamodoka agiye atandukanye kugira ngo ukiyibona umenye kuzitandukanya. Tugeze kuri iyi ngiyi, iyi modoka yitwa Sang, ni BYD Sang Plus. Dukomeje tugeze kuri iyi logo, iyi logo yitwa Dongfeng. Ukibona iyi logo y'akazeru kameze gutya, iyi modoka yitwa Dongfeng. Ushobora kuba ifite iyi logo nini cyangwa se ifite aka gatoya. Izi modoka kenshi zo zifite amasashe kuri kapo, ni ama 0 km. Si ngombwa ko tugakura, ariko ni akargo kameze nk'iriya. Iyi ni Dongfeng. Reka dukomeze hirya ngende bereka n'izindi. Iyi modoka yitwa Rada. Rada nko murasoma Rada yitwa gutya. Iyi nayo ni full electric. Kandi tuyigira muri Dubai Port. Hari indi modoka yitwa Wima. Wima iyi nayo ni imodoka ya full electric iri kuva mu Bushinwa. Izi modoka zose turi kubona ni ziva mu Bushinwa. Reka dukomeze turebe amarogo y'amandi modoka arimo hano yose kugira ngo tujye tumenya ngo isi modoka ni iyihe, iyi logo ni iyihe. Twari cyo duhera. Ndakoze ko twakomeje tugeze kuri iyi modoka yitwa Aika. Aika ukibonaho iyi alphabet ya I ni I. Iyi modoka yitwa Aika. Ni imodoka z'amashanyarazi ziva mu Bushinwa zose. Iyi niyo. Reka dukomeze tugende turebe iziko zigize imari nyinshi. Twakomeje tugeze kuri logo ya BYD. Logo yayo ni iki? Ni akantu kameze gutya gafite akarongo hejuru. Ukibona iyi logo ugomba kumenya ko ari BYD. Reka dukomeze turebe n'izindi logo zigiye zirimo hano muri nyinshi. Twakomeje tugeze ku modoka yitwa Gion. Akamodoka kikabona yitwa Gion, ushobora gusanga na wenda sometimes na logo rigeze ishobora kuvaho, ariko akamodoka gafite iyi type y'ubwoko kameze gutya. Iyi modoka yitwa Gion, iyi nayo ni full electric ya China. Dukomeze twakomeje tugeze kuri aka karogo. Aka karogo kitwa Venusia. Ukigeraho iyi modoka za Venusia zose nk'abantu zikoresha muri transport barazizi. Ukibona iyi logo ni ya Venusia. Reka turebe inyuma muri ukuntu imeze. Izi modoka nizo zikora cyane cyane muri taxi, abantu bazikoresha cyane bakoresha izi modoka z'ama Venusia. Iriya niyo logo yayo rero. Iyi ni Venusia D60. Iyi hano Dubai Port zivuje miliyoni 10. Reka dukomeze tubereke neza. Dukomeje turi gusa nk'abasoza. Iyi ni BYD nayo, nizere ko nta muntu uzongera kuvuga ngo byo. Iyi modoka hari umuntu usoma ngo ni byo, ni BYD. Mu magambo arambuye ni build your dreams. Iyi ngiyi niyo BYD. Muri make ni izi modoka twe tumaze kubereka, tujye dufitemo nyinshi hano. Ni karibu Dubai Port. Umuntu ukeneye imodoka y'amashanyarazi iyo ari yose waba ukeneye hano zigiye zirimo harimo ubwoko bwinshi. Ama BYD afite ubwoko bwinshi butandukanye, ama modoka matoya, ama SUVs n'izindi zose. Ni karibu rero, murakoze cyane.